biyag ti tao. I love you, Mara. Jak mauma amang ibalbalik kasi ti dayta. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Jude. Katsapay la kumata di kan tumauma kanyak. Saan to, Apolos? Mara, sikat ipagtaytayikan ti lubong ko. Sikalaang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ikarik, sikan ti mauding ayatek. Agyamanak numatakdaram day ta akarim kanyak, June. Kat, daytoy mo ti maipasigurado kan ka. Jaktun agayat iti sabali. Sikan tinaglandingan ti puso kan ayat ko. Ayaten kan to'y tagnanayon. Apay, Mara. Ko, medyo maulawak. Ngam awan daytoy. Agbinulan ngamin. Gagangay iti may sa baba iti medyo maulaw no kasting agbinulan. Sigurado ka, Mara? Honey? Wen, ala, ituloy tan timangan. Ngam si kalatan timangan ta saan ako na makapangan. Buyaan kalatan, Jude. Anya? Nang restaurant kayo manen? Iha? Wen, Papa. Sorry. Ay, Mara, anak. Saan kumamit anatangkan ti ulom? Lumabalin, liklikam ti mga ni tiruar. Taado ti maiparit amakan kan, anak ko. Saan na bale, Papa? Pasigmat anatang tikinan ko. Oray, pay. Di mo laam mo no anya dagiti mailala o kadagiti lutlutun da itiruar. Sorry, Papa. Saan mo't amabalin at danggayan tinobyok amangan? Amangan no anya pa'y timakunana. Panagkonak. Nasaysaya at no ipudnomon kini Jude ti may papalit ti salonat mo. Mabutengak, Papa. Amangan no panawan na. Dita ti pangsubukan. No napudnukin ka. Wenno saan. Please, Papa. Agtalinad ko mapalimad ti sitwasyon ko itinobyok. Pangasyo. Imposible adinan tumaamuan ti may papaniti sakit mo, anak ko. Please, sa anak pa nakasagana, Papa. Saan kumapay nga ita? Please. Pangsubukam agtalay na atin panagayat ni Jude kanya mo no saan? Mabuti nga ka na. Sigurado nga minapanawan nak ni Jude nung mamuan na ti may papaniti sakit ko. Ora sino mat siguro tag saan iti biyang na. Anda nga tamat mayat ang mga saway tanda kanser na. No bilang pagtali ko dan na ka. Kaya't nga sa wundat ha. Saan nga napudno ti panagayat na kanyam. Diyak kabala na mapukaw iti biyag ko ni Jude, friend. Iso di tayo ibagbaga ti pudno kasasat ko kunkwana. Please. Agpagpakaasiak, Ana. Anay ko. Nagsakit man ang tiulok, Papa. Sa nabali, iha. Tanakatumar ka ni ti pain reliever. Yanos mo, anak ko. Ana. Sino ti mawawag iti cellphone ko, Papa? Bibs ko may tagparparang anagan, anak ko. Ni Jude dayta, Papa. Please, pakisumbat yu. Ibagayo arimarak. Anabatik ti cellphone ko. Anya, agul-ulbod ka itinobyo iti kastangar aramidem. Alan, Papa. Rumor kayong dito silid ko. Sumbatan yun ni Jude. Sige. Mabitlaeng nga rod, anak ko. Kumusta nga iti kasasaad ti gayam ko, Tata? Dakkelan ti bukol iti ulo na.
Masapol nga kemo ti kayem mo. Balasang ko. Dakil una yan ti bukol na. Kaasimat nga rod ti gayam ko, tata. Uwan nga rod. Agkapsota kiti kastoy mapaspasaran ti anak ko ita. Agkamang tayo iti Diyos, tata. Isulangan ti mabalin nga pagpatulungan tayo. Adda kasi na. Patsak nga dinabuhay-buhay ti gayam ko. Uwan balasang ko. Masapol nga isaganak ti pagik iti mabalin na mapasawak. Nasakit man. Gamno niya ti plano ti Diyos. Masapol nga aklo na. Ana. Mapukpukawan tinamnamak. Ana. Nang runa. No kita ti lang akiti sarming. Nagurutan dagiti buok ko. Epekto da tate kwa panagkimo mara. Hangka ko mga mapukawan itinamnama, friend. Ada kasi ni Apo Diyos, kumpat kalatakan kwa na niya. Hangka nga mapukawan itinamnama, ag-imbag kapay. Kasapulan kayo kan ni Papa. Noawan kayo amang patpatibkar kanyak. Amangan no nataya kun. No ipudnom ka ni Jude ti sitwasyon mo. Ad-ado kami kumapay ang amang andi nga kanyam. Mabitlang ni Jude ti umawawag. Hello, Jude? Hello, babes? I miss you. I miss you too, babes. Ha? Apeakas na ti boses mo. Ang sakit ka di man. Kagangay lago-rigor da ito'y, babes. Makadlawa ko na. Kanayan niya gurigor ka. Umayag di tabalay yung itamad lang. Saan, Jude? Awa na kay balay. Ayan mo nga, Rod. Adaag di ti balay ti gayam ko. Ni ka di ano ti dagdaramatam? Ha? Saan? Sa bali agayam ko, Jude. Kailiw ka, Mara. Kaya't ka makita. Sapay umadani man ti mansarita, Mara. Promise. Agkita tanto. Intun man sarita, Jude. Oh, adto'y ti pinagatang mo a regalom. Para kini John, anak. Pinabalkot ko maten. Agyamanak, Papa. Kat? Kabailam nga ron ti magim arumwar. Anak ko. Kuyugan ka, ang makisinarak kini John inton pigat. Diyak kaya't agpakita ka ni Jude, Papa. Diyak kaya't makita na tilangak. Anya, kasano nga rod ang maitad mo to'y regalom kan kwa na iti mansariyo? Pinanunot ko na imbag ti may papaniti da ito'y, Ana. Nasakit man nga klunan. Ngam kapilitan. Kay kayat ko na sikat ipagtinagan ni Jude. Ngam, ti sabali ti pagtinagan na. Ha? Uy, anya ka din datangay bagbaga, Mara. Di kan agkad-kad. Saan na narikat ngayatan ni Jude? Kan napintas ka. Patsya kamayat na kan tumutla ang tinobiyok. Diya kaya't datangay bagbagam. Nupun-numutla na patagakan ka. Patgam ti kayat ko mapasamak, friend. Ha? Makisinarak ka kan ni Jude. Taitad mo ti regalo kan ko, Ana. Kat alaang ti regalo na kanyak. Tunggal dumteng ti mansarimi. Ada regalo ti tunggal may sakada kami. Agpakpakaas siya ka, Ana. Makisinarak ka kan ni Jude. Ipasig mo ti bagim kan kwa na.
Marikrik-nak ngamin nga umadanin ti apit ko, friend. Mara, ti kayat ko. Sakbay nga ipulang ko ti biyag ko. Saan unay ang masakitan ni Chud? Tadakan to amang andingay kankwana. Sa dinutayan ni Mara, Ana, apay asan mo akadwa? Ay, kwa? Awat ang paiman nga umuna di atoy. Regalo na kanyang di atoy, Jud. Ayan tinubyak ko, nak. Ay, ladingit ak Mara. Ngamjak ka bualan ti ipapaaramid mo kanyak. Ana, agsaw ka. Ayan ni Mara. Makaamuitan. Ay, kwa, Jud. Tinasayat, sumurot ka kanyak. Mapantay yung balay da. Ijayan ti pang tadam iti regalom ijay gayam ko. Sumrek. Mara. Sorry ang kaduak ni Jude nga may. Mara. Diyos ko. Apay akas na tilang ama. Jude. Kwa. Anyat napasamakan ka. Apay nagkutong kamaten. Mara. Mara. Apay akas namaten tilang ama. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka man. Jude. Pakawanan na no nagilimadagkan ka. Tinasayat, panawan kayo pa, Jude. Agsarita kayo nga naimbuang. Oh, apay ati mo mapansarong karan tinobyam ita, anak ko. Ay, saanan mama? Masapol asur-suruwo ko na lipatan tinobyak. Tapno sa anak tuon ay masakitan. Inton ison timapukaw itibiyak ko. Aniya? Iso aliklik ako ni Mara. Mama. Iho, ita akasapulan na ka Genobiam. Kasapulan na ti presensyam. Apay apanawam. Diya kaya ti masakitan. Mama, iso asina ako ni Mara. Bagim lang ti pampanunutam iti kastagararamidam, iho. Ha? Di mo ka di mapanunot. Nga abangan no at dangag kapsot ti nobyam no masakitan. Gapo iti panangisinam kankwana. Mama. Ing kabantayan ti nobyam. Asikaswam, takasapulan na kaita agundaway. Saanin, Mama? Diya kaya tintagpakita kankwana. Aniya? Kung nagtumad ka na kayo, Papa. Naupayan ni Jude kanyak. Tasaan na nagsubsubli ni Tibalay. Amangan no, makumikom laeng, anak ko. Amok, Papa. Naupayan tinobyok kanyak. Di na kun kayat. Di na kun ayayatan. Dinalikodan na kun. Anak, di kag panunod iti negatibo. Makapadakas ken katikasta. Tsak malaptan ti pakik ngagladingit, Papa. Dahil ti magmagak ka na kayo. Ano mamon ni Jude ti kasasaad ko. Sigurado adi naktun kayat. Anya ngay kat napasama kan ti pagbutbut ngak. Di na kun kayat tinubyok, Papa. Ay, sorry, tata. Basol ko no apay nga agladlading iti gayam ko.
Siyak ti makagapo no, apay nga naamo ni Jude ti puno nga kasasaad ti gayam ko. Awan ti mapabasol iti daytoy anapasamak balasang ko. Nasayat kiti. Tanasapsapa ana amuan na ti agpaiso. Ket napanagnagan tayo mat ti kinapudno. Anarukop gayam ti panagayat na iti anak ko. No bilang pudno, anaupayan ni Jod, balasang ko. Rabin, ngamjak lat na maalat ito turogak. Manon arabiya kastuyak. Kanayon agamapuyat, jak makaturog. Nga urian yat aramidag. Nilatan mara tilinaon ti panunot ko. Uray kasano ti panangiwaksik kan kwa na. Jak metlat ta maiwaksi a panunutin. Apay akastoy. Jak maawatan ti bagik. Kaslag kupit ti barugang ko. Amang pampanunot kini mara. Makonsensyak bet anang panaw kan kwa na. Masyarak bet latakan kwa na. Numalagip ko ti kinasayat na kanya kiti kalabas. Kaya't kun alipatan tinobyak. Ngam apay asumagsiksik latay ti panunot ko. Apay akastoy. Kasla makasangit ajak mawatan. Apay agsangit ajak matammo ti rason apagsangitan. Apay. Agrubuhatak. Tamapanak iti ayan ni Mara. Naimbag nga orasyo. Tata, kumusta ni Mara? Sumre ka, Jod. Matmaturog latan ter aramitin ti anak ko. Manipod ti manaw ka. Awanen ka ganay gayan na. Di pa yan mangan. Anya? Di pa yagsaon no kasaritak. Agtangtangad latan ti anak ko. Anya? Ala, mapan kay ti silid na. Iho, bareng makasaritampay ti anak ko. Diyos ko, nakakaasi tilang at tinubyak ang nagaturong. Nagkutong na yan. Mara, Babes, andaak. O may kabantayan. Agring ka kuma. Kailiw ka unahin. Pagkawanan nak. No ginandan ko, timang panaw ka. Sorry. Di nagpagtanahin di konsensya. Gapwede na ito ang plano. Ay din ka unay. Katjag gayam kabailan. Timaya dayukin ka. Agring ka kuma. Pangasim. Babes. Babes. Tag. Siya na ito eh. Tinobium. I love you, babes. I love you too, babes. Agyaman na
nakariing ka na. Agyaman nak. Tanagsubli ko. Sorry. No itaak lang ang nagpakita. Pagkawanan na kuma. Ikarig, di kan panawan. Ambok akasapunan na kitagod daway. Iso adi ka panawan, babes. Agyaman nak. Jud. Agpaimbag ka. Wen? Laglagi pa. Ado na kita arapap tayo tibiyag. Nakapsut ako, Jud. Iti mabiit. Ipulang kon tibiyag ko iti namarswa. Kadyak kaya't ngagladingit ka iti ipupusay ko. Babes. No sumapul kanto iti kasukat ko. Ni Ana, ti kayat ko pagdatuna. Nasingpet ni Ana. Amok nga si kaswan na kanto iti husto. Di kanto agparikot. Iti kayam ko. No iso ti makatuluyam. Sika, ti ayatek. Mataya ko ni iti mabiit. Iso nga ibawing mon iti sabali. Iriknam kanyak. Kat ni Ana ti kayat ko apang ibawingam. Kayat ko makita na ragsak ka. Sakpay nga ipulang ko ti biyag ko. Kayat ko makita ti kinaswitiyo kini Ana. Tapno na ragsaka ka pumanaw. Babes. Please, di na ko nawakan iti babes. Nakasarita ko ni Ana. Kat patya ka di nakpaayon day chay. Sige, ag-holding hands kayo. Takayat ko ang makita ti kinaragsakyo. Nang runakan ka, Jude. Ana, please. Aramidon ta ti kayat na. Para itigayam mo. Sige, Jude. Dato ti imak. Amuyo. Agbagay kayo. Ana, friend. Pangasima. Di mo baybayan ni Jude. Amom, no kasano ti panagayat ko kan ko, Ana. Kasta kumamot ti ipay mo ngayat kan ko, Ana. Ana. Owen, friend. Di ka madanagan. Aramidak amin nga kay daw mo. Jude, mapatkam ka di tikid daw ko ani Ana ti ayatam. Uwan, babes. Mapat ganti kita mo. Agyamanak. Kaya't ko ti maturog. Nabanugak. Kaya't ko ti aginana. Sige. Aginanakan. Adda kami lang dito sibay mo. Saan da ka panawan? Mara. Naiturog ko matkayam. Kapayatan ti panagdumog ko dito kama ni Mara. Awan ni Ana. Nagawit niya tan. Naimas pala ti turog ni Mara. Nagunagtag iti matana. Kudilangan tinangpalkot iti tulang na. Babes, agreeing kan. Tagtumar kay ti hagas mo. Aguray ka. Saan sabat tinagang agas ni Mara?
Babes! Babes! Diyos ko! Naglamiis na kitiiman. Mara! Apayan inipasan na ayatun ka. Palunan ti ayat ko, Mara. Jude, si kanto tayo maisang abay enton kasarme itinobiyok. Ha? No kasta? Adang nobyom, Ana? Wan, nabayagan nga nobiyok ni Kevin. Lading itak no, Jack matungpal ti karek itigayam ko. Ay, Jack nga min kayat nga paayan ti kid daw tigayam ko iso nga kampay idila ang dadya nga inaramit ko. Oray siya ka na. Agpadata. Jack mat basta may bawing iti sa balit ti panagayat ko iti daydigayam mo. Isong itapay lang. Kablawan ka ni tumadani na panagkasaryo iti nobyom. Agyamanak, Jude. Kad sapay ako mata, makailiwliwag kan. Gapo iti napagtang tigayam ko. Kat patsak nga da napintas nga plano ni Apo Diyos para kanyam. Iso nga impalubos na nga mapasamak ti kasjay. Agpatipkar ka kuma. Agyamanak. Ana. Biyag. Di tao. Anya tinaramid mo iti kawis ko? Anay ko tibok ko, madam. Hindi na pungutan. Apaya na pisang timanggas to'y bado ka? Diyak ka mo napisang timanggas na, madam. Amum ka dinuman no ti balor da ito'y abado? Ha? Alona? Saan, madam? Nginginaan da ito'y abado? Tapno amam? Kit-kit ga po ta napisang ti lilaba am abado? Awan ti sweldom itabulan. Anya? Ha! Day ta ti magkanab ti kasken ka ababaunan! Sana rumbang tikas nga naramid mo kanya ulo na ababaonan, Adelina. Rumbang laang tinaramid ko kenkwana. Tapno agnakam. Awan ti karpa nga mamangdangran iti pada matao. Dakas day tangar aramidem ka nagiti babaonan diti balay. Anya? Sana mo't ngayong gagara amapisang timanggas ti badom. Naglabamat ti mo. Isakit mo? Dayjaya babaunan, Armando? Ha! Di mo isakit dayjay nga alona. Gaputa adda na aramid na sana nasaya at kanyak. Saan lang matan ni Alona ti pangipakpakitami ti sana nasayaat. No di kat amin dagiti babaunan diti balay. Anya? Adda matarik na dagiti babaunan. Iso pangasim. Tadi mo mo't idapas pasakitan. Jessica. Apaya nagluto ka iti adu asidaan, Ay, iso nga minti, bilin kanyak itay ni Sir Armando, madam. Anya? Apaya nagpaluto iti nagado asidaan. Ay, njak amu madam. Tiyawanan bayin nga Armando. Asino nga iti mangan kadagita asidaan? Agsaysayang laang iti kwarta. Alina, kanan tayo amin dagita sida. Anya? Nagpaluto ak iti ado tapno maramanan mat dagiti babaunan. Anya? Pakanam iti naima sa taraon dagiti babaunan, Armando? Wan, sana rumbang nga imutam dagiti babaunan. Saan na babalin? Ah, Babaunan dalaang dito'y balay. Pakanumkit din iti agkakaima sa taraon? Ay, panawan kayo pa, sir. Ay, madam. di ka pumanaw, Jessica. Ingkakit di ayabaan dagiti kakadwa mababaunan taglalang lang tayamangan diti lamisan. Ha? Tadaulan ti ulom, Armando.
Makisango kakit dinamangan kadagiti mamirmiraot ababaw na. Uston. Agtugaw kakit din, Adelina. Da kayo laang timangan. Jakla kaya ti makisango amangan kadagiti babaw ng laang. Jessica, asino jay lalaki ang kasarsarita ni madam? Agap-apply mo't at driver. Ha? Apay? Ag-resign ka di jay driver da madam ka ni sir? Wun aluna. Saan ka no maanusan ni Miller ti ugali ni madam? Iso nga ag-resign langan. Anya? Damag ka. Saan ka no ngayon intod ni madam ti sweldo ni Miller? Iso nga agikat laangan. Nalabos ngamin ni madam. Ore siya. Di na paintad kanyak ti sweldo. Anya? No sa anak mo to na makaano, sa gikatak mo to na para laban ni madam. Agsapulak laangan iti sa bala pagtrabahwak. Ala, asino laangan nga iti mabati dito'y balaydan, wagikat ka mo to na luna. Kasi ka, Jessica. Sana mabali na mabati ak dito'y alona. No agikat ka, ay agikatak mo tayo. Anya? Tilaang pampanunutay ni Sir Armando. Nasingpit kada tayo ababaunan ni Sir. Ay, Nabayag ko man na pimanawak iti daytoy abalay. No saan agapukin ni Sir Armando. talaga ka di pumanaw kan, Miller? Wala, Luna. Si Mang Putputan, di kasukat ko, driver ni Madam. Ngam kasanon ngay no, di mo naala ti sweldom ka ni madam. Baybay akong uray dinan itid kanyak ni sweldo. Tinapatag, makapanaw ako niti dahito balay. Miller, Agsapulak lang niti sa bali pagtrabakwak. Diyan nasingsing pati amok. Sana kaskan ni Madam, nagalas ti ugali na. Nalawa gayam ti balay da Madam Adelina kan Sir Armando, alona. Wenre, mansyon ti balayda. Talaga gayam babak nang da. Agkakangina, nagiti kagawan da. Wen are, Nagdadak kala TV. Nalawa alamisaan. Kanada pa'y antik a koleksyon da. nagsam ngamin ni Sir Armando nga agkolekta kadagiti antigwa kagawaan. Kasta? Wen, sige, panawan ka pa ito ituloy ko adalusan ti silid da Sir Armando kan Madam Adelina. Mabit lang, alona. Apay ka di? Mapan ka iti silid, dagiti amo tayo kunam. Wen, apay? Kwa, awan. Lipate mo ang timbaga. Awan parekot iti dayta. Siya kung ti makamo. Isu nga awan ti rumbang nga pagdanagam. Bye! Uray, sino siya kinasarita mo? Itay ka kadipay dita, Jessica. Inasitgan ka itay nalpas kayo ang nagsarita iti kasarsaritam iti cellphone. Asino day jaya kinasarsaritam? Anya ko matibibiyang mo. Naskan ka ding ay pakamukan ka no asino ti kinasarita. Aramidam ti trabaho. Taramidak mo ti trabaho. Sa dinong ka di pa iti papanan nyo, Madam. Ay, awanan re. Agawid ta ni jay balay. Madlaw ka na bannog kayo, Madam. Panagkunat, masapol yung tag-relax. Anya, agrela. Uwan, Madam. Ada mo ka lugar ang mabalin nyo apatid. Oh, kasla kayat ko na itangayong pagkamari. Ano kaya't yung Madam? Mamantag yung lugar. Sigurado ang maliwliwa kayo iti dahil siya lugar. Oh, sige man nga Rodre. Kaya't kumati makarelax. Magustuwak tinang ipanama lugar kanyak, Ray. Kunakon kat amagustuam da ito yung lugar, Madam. I like you, Ray. Sika lang ti magustuwakan nagbalin at driver ko. Apayan ako nam da ita, Madam. Gaputa, amom ti paggugusto ko, Ray. Dahil sa makmat ka, tambapaan ka dagiti kakastoya lugar. Kasta ka di, Ma'am? Wen,
Ngam nabayaga sa anak nga imimay kadagiti kakastoy a lugar. Gaputa. Magkumikumag kadagiti negosyo mikan ni Armando. Alamon. Ma'am. Alala. Danggayan nak nga ginom iti arak, Ray. Uwan, madam. Rabi ka na si Mangpet. Itamampayadarabian ka. Di nak pinakazarzarita, Armando. Kaya't kunti maturog. Mabartag ka asim Mangpet. Kumusta dagiti negosyo? Naasikasom ka di mutla na imbag. Awan ti rumbeng. Pagdanagam ka dagiti negosyo ta, Armando. Awan man ti parigod. Nasaya at nukasta, Adelina. Daka di pa'y takmagam kanya, Armando. O anden, aginanakan, tani. Nabarbartag ka si Mangpet. Sa balya talaga, Alona. Ti, Timadmadlaw ko, anya nga minday tamadmadlaw mo, Jessica. Kanayaw na makisarsarita iti cellphone ni Ray. Saan la da ita tinadlaw ko kankwa na, Alona? Anya pa'y nga'y tinadlaw mo. Ma'am, tumalangkyaw kabayata na makisarsarita iti cellphone na. Anya? Abay, awan ka diti sa bali ang madlaw mo, wano mapalpaliw mo. Awang mo't sa bali amadlaw ko, Jessica. Basta, sa anak pa'y mutkit di asigurado no pudno ti atap ko. Ay, ala! Anya di ba mas pasamakan ka, Alona? Ay, pasensya kayon, madam. Jack ing gagaramatin nagtibaso. Anya? Oh my God, man! Nay ko, di na yun, madam. Masagsakit, anak. Kirumbengkan ka kasto! Di na kisubabag ti lababo. Pangasyo. Ito ti rumbeng tapno. Agnakam ka! Nakakasikan itinamayan kan ni Adelina, Alona. Sir, Bayam ta kasaritang. Sana rumbang tinaramid na kan ka. saanan, sir? Ang mga nadada makapungtot kanyak. Awan ti rumbang apagdanagan. Bagbagak ni Adelina at dinan ulitan tinaramid na kan ka. Apay nga'y sakit mo dayjay nga, Alona, Armando. Wano? Adda relasyon nyo, anya? Nagalas ti panagpampanunod mo. Kaya't ko lang nga ilinteg ti mading aramid mo kadagiti babawanan. Rumbeng lang tikas jay nga'y naramid ko kanya, Alona. Tapno mo nanton nga nadandag iti kagawaan dito'y balay. Kasunod no pumanaw dagiti babawanan. Asinulangan ti kaduwata diti balay, Anya? Kabalang tanga ta amin na trabaho diti unag ti balay. Kwa? Agpanunot ka ana imbag, Adelina. Dakkel ti may tultulong dagiti babaunan diti balay. Iso at di mo idadangtangran. Alona, anya nga tano idarum mo laangan ni madam. Ha? Pumanawak laangan, Jessica. Anya? Agsapulak laangan iti sa bali apanggadak. Jakon maanusan pa'y ni madam. Sige. Pumanaw tangarudan. Taure siya. Kaya't kumutan ti pumanaw. Alona, Jessica. Pangasyo, tadi kay pumampanaw diti balay. Sir Armando, Sa akong tagkid-kid daw iti pamakawan kada kayo adwa. At iti kwarta. Nay, sir. Apay day ta kwarta. Maamuwa kasat nga inted ni Adelina ti sweldoyo itabulan. Iso, siya kung timang ted. Ay, agyaman kami, Sir Armando. nagyaman kami, Sir Armando. Awanan yaman na. Basta di kay pumampanaw dito balay. Di ulatan ni kaskaso ni Adelina. Alona, kitaam ni Ray.
At damanan ka sarsarita na iti cellphone. Ni, wan nga agpaiso. Tunggal adda kasarita na iti cellphone umadayon. Wan. Datlag ti kinatao day taaray. Pagduadoan ti langana si ka. Di mo ipadlaw nga iso tikit kita, anta Jessica. Amangan no dakas da aramiden nakadata. Ay, wan. Ay, ala. Tay, nay. Tumalangkyaw manawin. Warwaras na ti panagkita na itaglawlaw. Umay ka, Jessica. Paliiwan ta tigaraw day ta alalaki. Aray, sabali man na pag-inuman tinang iturungam kanya. Well, madam. Ad namanan amarelax ka iti da ito lugar. Nalawa ka na do ti tattao dito, Ray. Pasig ababak na nga kas kanyak ti adda ditoy. Talaga dagiti lang babak nang ti umay iti da ito lugar, madam. Nangina dito iti arakan pulutan. Sana parikot kanya, nga oray nangina dagiti mainom nga arak ken pulutan. Ado ti kwarta, Cray. No kasarot, madam. Agurdara kon iti inuman nga arak. Kayan pulutan. Oo, data nga aginom iti arak, Cray. Danggayan nak. Areglado, madam. Kanayon kayo arumwar ka ni Ray. Sa dino ti papapanan nyo, Adelina. Kuy-kuyugan nakla nga mapanaginom iti bar, Armando. Manipod si Mangpet da dya driver. Kanayon ka mo tanarong nomar. Mas asikasom ka di anay bagdag iti negosyo ta. Oh, awan ti parikot ka nagiti negosyo ta, Armando. Mabit lang. Agim-imon ka kadi ka na, Ray. Apay ko nga agimon na ka. Come on, Armando. Madlaw ko apag selselosam ni Ray. Ani, Awan ti sabali nga raram. Midin mi kini Ray, Armando. Dagiti amin na nagbali na driver ko nilaang Ray ti pagtaltal kak mawatam. ani, Nasingpet, kanalaing makibagay ni Ray. Iswadi ka nagdamagpay, no kanayon kami arumwar ka ni Ray. Anya nga iti desisyon mo, Miller. Sir, kanta ka din ti balay da Madam Adelina ken Sir Armando. Unay! Aramidin ta da ito eh. Kaputa kayat ko abalson ni Madam Adelina. Maramid mo itanti kay kayat mo, Miller. Kuyugan ka sumbrek iti day jay abalay. Takawin ta dagiti kakangina nga alahas ni Madam Adelina. Kastamat tan dagiti kwartada. Ayos. Agsagana itakanyak ni Madam Adelina. No di na inted ti swildok iti makabulan kas mo isa driver na. Taktakkel ti singirak itaabayad na. Jessica, green ka. Jessica, Napay ka di alona. kaslada na kastrag a tao diti balay. Anya? Amangan no da na kastrag ngagtatakaw. Ala, mabitlaan. Aday, sakay sa ta iti bote ti arak. Apay day taabuti ti arak, Jessica. Nabayagan nga isagsaganak dayto iti sirok ti katrek. Armas ta dagitoy abote alaw na. Pag-aasiyo, di wala na amin nagiti alahas ko. Bikon og reklamo. Ito di pa amin bagiti kwarta nyo. Ala, ito amin na kasapulan nyo. Basta saan na kami apat patayan. Kwarta nga nga iawat bagiti kwarta. Narasan? Day titiparakan ka! Daito'y matiparikan ka! Sir, madam! Ayos kayo kadilaan! Uwan, Alona. Ay, Diyos ko. Agyaban nagtadimteng kayo, Alona. Jessica! Madam, imawag kami ni ti police. Agturong dang ditoy. Anay ko. Tamilar ken Ray gayam tiag tatakaw. Dagiti awanan bain!
Sa nabali, tatiniliwan dagiti pulis. Alona, Jessica, agyaman kami kada kayo, Juan. No, saan da kami at tinulungan? Nalabit, naala da amin nga alahas kan kwartami dito'y silid. Kanamangan, noon yan tinaramid da kada kami. Isong agyaman kami kada kayo, Alona. Inaramid mila ang tirumbang, sir. Madam. Alona, Jessica, pakawanin da. Saan arumbang tinararamid ko kada kayo iti kalabas? Kat nakaamiri sakitan. Awanan tirumbang nga ikiddawan nyo iti pamakawan, madam. Napakawan da kayon. Agyaman unay, Alona. Da kayo aginurak. Da kayo gayam ti makatulong kada kami. Kat ulitek ti agyaman kada kayo. Biyag. Di tao. Manang Leslie. Oh, apay Jenny, ading ko. Ala, sombra ka man pay. Agyaman ak manang. Nagapa kami manan iti asawak. Anya, kat kinabil na ka? Saan matkit di? Nga magkakasakit man na sarita timbagbaga na kanya. Anya man tinagapaan yung aya. Dumawdawat ak iti maigatang iti bagas. Tinungtan nakit din. Dayla ka nagdawdawat ti amok nga ramidan. Iso nga gabrodak man langan. Anya, Tulungan nak man na makabroad manang. Si kalangan ti amok kapag patulungan. Tas si kati adda trabaho na. ngambabasit pa'y dagiti anak mo, Jenny. Sana balin Basta kayat ko ti agabroad. Pag-abrodam ko ma. Uray ije Hong Kong. Disidido kan iti day tapangadeng mo. Uwan manang. Iso tulungan na ko ma. O sige, asikaswam nga rodan ti papeles mo nga agabrod, Jenny. Ay, jak la masango tagaw a Virginia eh. Adama niya balayan. Isun ati pangibatsyam kadagiti ubeng tajak masangaw. Sige nga rod nanang. Adamot trabaho ka namin, Jenny. Diyak masikaso dagiti anak ka. Sige. Ninanang ko laangan ti pangibatsak kadagiti anak ta mani. Malalala. Naimbag ka ni nanang mo, tanaanos nga agasikaso iti ubing. Uwan. Jenny ba kahit? Pasensya ka niti panagsasaw kung maminsan, ha? Bunga na siguro ti pan nakabambanog ko day, Jay. Pagawanin na bay. Ala, lipatan mo day, Jay. Basta di mo liwayan asarong karan dagiti anak ta Uwan. Inal daw to apasyarak ina. Ay, pasensya ka mo't kanyak, Jenny. Pangaasim Ano adaman di mo nagustuhan, anay pakpakitakkan ka. Di mo kuman balunan ni Jabro. Awan kanyak dagi, Jay, nanang. Kahit kaano nga ron ti flight mo nga ay. Into nagtapusan, nanang. Ala, da kamin kinimanang mo, timang itulod kan ka ije airport. Agyaman nak, nanang. Ay, awan pa'y kooperasyon mo't dagita na ka ikamangam, Jenny. Uray mangitulod la kumaken ka ije airport, di da pa'y mo't maaramid. Maulaw da ka nung amin agbiyahe. Ay na, saan apambar dayta? Talaga kit di nga awan patag mo kadakwada. Ultimo asawam, di na ka pa'y maitulod. Ala, bye-bye antayaw. Di tayon ikaskaso ita. Apay, awan trabaho ita anak kaw. Naladaw ka mo't nagreeng. Jack sumrek. Nasakit ti bagbagik. Kasapulak sa tina na nanang. Ay, kauna. Di mo pilitan no talaga amaday. Tamang ano kumaro ti rek na aginanaka pa'y nga raw. Ay na, wala nang. Pag ginanang iti uray makadomingo.
Adto yan dagiti uniformem iti trabaho. Linabaakan kinupin ko pa yan. Idulin nyo dagita. Tadyak ko sarili. Na, apay, saan kayon nga ag uniformay? Saan ako na sumre? Anya, nay, kunak man magbakasyon ka lang. Masaduta ko na na. Agtagibalayak lang eh. Umayak man, ipag. Oh, bayaw man eh. Ay, sumakang. Agyaman na ka. Ayan na kita ubeng, ipag. Adada ijay silet. Mabiit laang tayabak inabayaw. Uwan man, tayawid ko idan, ipag. Ha? Awan trabaho kon. Isong agaw awirak langan. Awirak dagitan nak me. Ipamaysak ni mga sikaso kadagitan nak me itikabsat mo, ipag. Anya? Bagaam di asawa manay, adakan kadagiti anak yaw. Iso asikalaang kuma, ti pangipawitan na iti sweldo na. Uwan, amo na day tananang. Saan na masapol nga ibaga? Ay kapalagi pamlaang Tamangan no kanayunan mo dagiti na kay kamagam tagdawat iti kwarta kung kuana. Ay, sana. Di da mabalin nga ramidan day ta. Tadakdakkel ti karbangak, tasyak ti asawa na. Ken, ada iti pudir ko dagiti anak me. Iso asyak lang ti pangipawitan na iti sweldo na. Umayak man, abalayan. Ay, no kwarta ti kasapulan niyaw, awan, abalayan. Naibusan timpaw it ni Jenay, tinaigatang iti kasapulan dagiti ubeng. Ha? Ay ni, saan akwarta ti kasapulak, abalayan? Umay ko kumailiwan dagiti ubay. Ay, jakmut amo dayandan. At dadan sa ijay likod ti balay. Ay pakikita man laydan na balayan. Ha? Ay, sige nga raw, abalayan. Abalayan. Apay nga'y akas lamabaybayan mat dagiti apo ko ta. Nagdudong rin da. Kan nagkukutong damatan. Ay na, nakusim da ngamin, abalayan. Jakmut mapilit ida amangan tanatamnay siguro ti panagramanda. Awan vitamins da aya abalayan. Ay ada, kumplito da iti vitamina. Apay nga raw ang nagkukutong da. Nakusim da nga raw. Ayan ti amada nga'y. Kunak man no iso ti mangbambantay kadagiti ubeng. Ay na, makalawas na sana nagawawi na pala yan. Jak amo, tinapnapanan na. Sana matatao dito'y balay, manipod nagikat iti trabaho na. Anya, ikuyog ko pa ilang arod dagiti apo ko ijay balay, abalayan. Tada kami pa ila ti mga sikaso kadakwada. Ay, mga rod abalayan tanay makumikumak. Kanawan matlat manumnumarak iti sweldo ni Jane Eja Brown. Tadya anak ko mo ti pangipaw-pawitan na. Iso ayawid mo nga rodan nagiti apo ko ta. Hello, Jenny. Inalan ni nanang dagiti anak mo ijay balay da katugangam. Tamabaybay ang damot ijay. Kanayon nga awan ni bayaw ijay balayo. Ken nagkutong dagiti ubing. Madlaw asa anda amatartari pato ana imbag. Anya? Sige manang. Pakianos nyo lang arudan nga si kasuan dagiti anak ko. Wan ading ko. Basta agan anad ka dita, ha? Inakman pa'y gumatang iti gatas dagiti apo kaw. Iti... Talaga mo na saan? Aguray ka. Ni ni amanugang ko day tiyaya. Kat adda ka kibin na a babae. Kastagayam tararamidan ta asawak dita Awagam to jay asawam takasarita anak ka. Ibagam nga isardeng nanti kasjay nga aramidan na. Saan na nanang? Ah, saanan tay? Jacket kasaritan day jataw. Awan lang arud trabaho nan, agbabae pa'y laeng. Awan kit dit babay na ngam, no kabailan nang aramidan, kabailakmat. Ha? Anyat kayat mo asawan, anak ka. Ay kwa. Awan nanang. O sige, baliwan tayo tuntag sarita.
Bye. Imawag ka din ni Jenny, Leslie. Saan pa'y nga rod, nanang? Na, apay nga ay. Saan pa yun ang nagpawpaw iti kwarta? Manipod na amuan na ti kaadat babae ti asawa na. Saan beton ngay mawawag? Wan nga rod, nanang. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Ngampadasag manan akontakan, nanang. Hello, Manang? Agyaman akta na kontak kamot laangan, Jenny. Kumusta kan? Apay adi kamot agparignan. Kwa. Busy ak ngamin, Manang. Kano kang agawid? Di ka kadipay agbakasyon? Saanan? Awan ganas ko nga agbakasyon. Takas jay mo tinarami di awanan bain nga asawa. Ka, dagiti anak mo ngay. Di mo ka di ka iliw ida. Agawid ak tulat ta, Manang. Ken agpaw ika kumamot iti para ka dagiti ubing ading ko. Awan nga rod kwarta, Manang. Anya, pangip-ipanam ngay iti masusweldom dita. Ado ti paggastusak dito eh. Pakianos yu pa'y lagastusan Sana bale, adamot trabaho, Manang. Kanawan mo't sa bale a paggastusam. Iso nga anusam pa'y laang adagiti anak ko. O sige, tani, simang putin ti amok. Bye. O, ati nanang, nagsweldo akon. Ingkay tumakityandan, kan igatangan nyo iti masapsapol dagiti kakaanak ha. Agyaman na, Lesley. Ay naimbaglakit din, tada ka at tumultulong ka dagiti kaanak ka manakaw. Kasano lang atan no awan ka. Nasingpot ti boss ko iti kumpanya a pagpapaayak nanang. Naitaluak iti posisyon iti opisina. Iso ang imato ti sweldo. Ay nagsaya at nanakaw. Iso ang naasidag ti bendisyon kan ka. Tama nagtulaw kan nasingpot ka nga main anak kaw. Hello, Jenny. Italaang manan nga mawag ka. Naimbag man, nakalagip ka, ading ko. Manang, nalpasan ti kontrata. Iso nga agawid akon. O, di agawid kan. Ngamapeng agsangsangit ka. Saan da kapagawitan dagiti pada ka Pilipino dito eh. Nakautang ak namin kadakwada, Manang. Agpagpakasiyak. Pawitan bag man iti pagbayad ko iti utang ko dito eh. Anya? Apay, mano ti utang mo din ha? No kasta, lalaki tinangip-ipanam iti sweldom ijay abroad, Jenny. Uwan, Nanang. Pakawanan dak ko ma. Tawak lang mo ta makaramid iti sana may parbang. Ay, Jenny. Aguray ka. Limok magkakadilaan. Wanuan niya. Masikugak, Nanang. Agupatan abulan to'y sikog ko. Anya? Pagkawanan dak ko ma. Nailaw anak ija abroad. Inalilaw nagmat ngamin tinakirelasyon na kijay. Anyan. Nagbasol lang arudan di asawam. Nagbasol ka mat. Di ka lang nagpampanunot mat anak ko. Pagkawanan dak ko mananang. Pagbababawyag tinaramid ko. Abalayan, nasaysaya at siguro nuurnusan tayon tinagbabaetan dagiti anak tayo. Ay, no siya klamay sa uray sa anay. Tanakikabit mo dyan akyaw. Nagpasikugpay. Ha? Imbag no kaya pa'y anak ko ni Jenny, abalayan. Nagsinadan iti nakirelasyonan na ijay abroad, abalayan. Kan may sa agpadada nagbasaw. Tauray mo't ni mani nga anak mo kat nagbabae.
Isupay ti mo na nagaramid iti may kaniwas. Sana bali at lalaki dyan anak ko. Hanggang dyan anak mo nga ay babae. Awan mo't nagdumaan na no babae kan lalaki. Tagpadadamot lata nagbasaw labalayan. Ay, ladingita kabalayan nga saan ko na maawat ang manugang ni Ginay. Tagdamot tan anak na iti sa bali a lalaki. Manang, noy kanak pa iti may sagundaway. Aga brodak manan. Tulungan nak kuma. Pag business mo lang ang ti kwartang aramatem nga gabron. Saan ko alin niya tag business, manang? Amangan numaulit tinapasamak, Jenny. Iso asaanan. Dito'y kalatan. Taasi kaswam dagiti anak mo. Siyak ti makamo kada kayo. Tulungan kayo. Narigat mo't no nakasanggir kami latan kan ka, manang. Kaya't ko ngamin nga isaganaan itinapinta sa masakbayan dagiti anak ko. Ikarik, saan ko nga ulitin tinaramid ko? Agsingsing putakon, manang. Panunutak pa'y anaimbag. Nurumbang apalubusan ka nga umadayumanan. Wenno saanan. Agan-anad ka iti pagilyan apapanam ading ko. Wen, manang. Da kayo lako man ti makaamumanan kadagiti anak ko, Kat agyaman nak ta pinalubusan nak nga umadayumanan. Wen, basta di mon ulitan ti inaramid mo, ha? Panunutam dagiti imbagbagakan ka. Wen, manang. Tungpalag amin akarikan ka. Anya, aga-broad ka ko naman eh. Una nang. Nagpatulong kanin San Gerard. Kat imanugot mat. Iso amin taggastos para iti panag-abroad ko. Ay, kasta aya, ay ka nasayaat nga rod Tapnusan laday tagbalbalyo daw kan agbababay dar aramidam. Grocery ak mampay sa akto agawid. Tapno makain na agmatan. Jenny? Mani? Aping ada ka dito eh. Dito'y apagilyan ti pagtrab-trabahwak. Anya? Nukas ka? May sa apagilyan tayan ta? Una yun napan nakairan ranana. Uwan nga rod. Day off ko ita. Ure siyak. Rest day mat ita. Iso nga imayak na grocery ti masapsapul ko. O sige, urayan ka. Inta pa'y mangan. Sa tanto agawid na madamdama. Pakawanan na ko ma, Jenny, Nakabaso lang iti kalabas kan ka. Ang nabayagan asinin na di babae. Pakawanan nakmat, Mani. Nakabasulak matkan ka. Ngamin, nagsapulak iti sa bali a lalaki. Apaman anadamag ko tinaramid mo. Napakawan ka, Jenny. Agyaman nak. Napakawan ka matkan, Mani. Jenny, ornusan ta nga rodan ti bagbagita. Para kadagiti anak ta. Adan anak ko iti sa bali a lalaki. Maawat nakpailaan. Wen, apay kit dinasan. Ay-ayatan ka pailaan aging gaita. Ay-ayatan ka mat, Mani. Ay na, maragsakan kamay para kada kayo, anak ko. Naurnos yumitlaang ang tibagbagiyaw. Nanang, ay na, sapay lako matag na nayo ng tikinaragsakyaw. Si Kamanay, di kan agbababae, Wen, nanang. Kat si kamot, Jenny, di kan aglalalaki, Uwan, nanang. Nasaya at maitamay may sa pagilyan ti ayan niyo. Agbinantay kayaw, ijay abroad. Wen, nanang. Ikarimi day ta. Wanang, kat diyo ko mga rudbaybay andag iti anak mi, Anusan nyo ida atari patuan. Wen, anak ko, agtinulong kami kada abalayan. Saan ka day abalayan, Mileng? Ay kauwan Day talagayam.
pukok dagitan nay, bye-bye akit idan. Biyag. Di tao. Adda ka di pa'y agas ni Nanang, Ruby? At dapay ng basitan, Manong. Nalipatak mo tigimatang itay. Alang nga rod tarumarak. Siya kon timapan gumatang. O sige, Manong. Anyamatan ti kinamanal da ya driver da ito ang kotse. Kasanok pa'y ang mairwar tilugan ko ita. No adamat na kaharang. Ayan nga ta ti driver da ito ay. Miss. Sorry Lugan mo ka di ti adda di ta sangwanan. Pasensya kan. Kunak ngamin no mabiitak lang. Adda ngamin di nagas ko di da butika. Kat awan makita kapag parkingan. Ay na. Nagtalar da ito ang lalaki. Mabit lang Rumarakon. Tapno makarwar kamutan. Ay, sige. Pati boses kang taktakder na. Ay na. Very masculine. Anyat nagan mo? Emerson. Mabalin ang maamon ti FB account name mo? Ha? Kaya't ko ti makisinangad kan ka, Emerson. Ngamin, madlaw na singpat ka. Man nakigayimak ngamin. Emerson dagol ti FB account ko. Jay nakakalugong itinalabasit. Sige, mapanakon, miss. Napanan. Di naman la dinamagmat noon niya tinagan ko. Supladon samot da di lalaki. Useless ti kinagwapo na ta suplado mat. Muray no kas na. Sa pulik lata ti FB na. Taag friend request kan ag-message sakyan ko na. Anya kayo matanyaya. Itay kayo pa'y laang nga ayaban. Naawanan ti ganas kong agkape ko ma. Anya nga min ayati pakakumkumikuman nyo di ta kusina. Dua kayo ababaonan. Ngam awan pa'y uray may isa nga umasidag kada kayo. Tulang kayo kadi. Ay, ma'am, pasensya kayo tan eh. Adaak ngamin ijay likod ti balay nga aglablaba. Di kay nangag. Apay, ayan ni Manang Rita. Adday jaro bayan, ma'am. Madama ti panagsibog na iti masetas. Ay, itimplahan kayo iti kapiyaw. Awan ganas kon nga agkape. Nakabaybayag kayon tumangamin nga aggargaraw. Di ta kayo manlangan. Ay, na yun ni Ma'am Abe. Awan bimayag kadagiti padak ababaunen iti kasta nga ugali na. Iti kasto akinabakit ko iti dayto abalay. Manumeten ti padak akatulong ti pimanaw. Gapoy ti kasta nga ugali na. Siyak salaan ti makaawat kan kuana. Ay, bareng bumayag mo't ani Rita. Apadak mo't la ababaunen. Uy, ape nga kalati pa ng awis mo kanya nga rumwar. Kat no nagkuyog talang edi kalman nga nagsiyaping. Masurunak ngamin kadagiti tattao ijay balay. Iso arumar taman. Intamangan iti restaurant. Katwana, mabit lang nga ro tagsukatak. Ano samtag oray ata amumat nga mabayag ang agsuksukat. O imbagam ko mga dagos kanyak, di naka-ready akon. Alakit din, in ka nagpalas. Nakarkaro amabayagan ka no nagadupay la asasawam. Ayan ni Nanang, Ruby. Ay na, adamanan ay jidaan abalay manong. Amumatan, di na mapanawan dagiti mula na ijay. Kunakmat ken kuha na aditoyan baro abalay ti pagnaadan na. Tapno saan na marigatan pa Ta kompleto mat amin nga alikaman dito Ay, jakman amo ka ni Nanang manong. Ala, inkaya ba ni Nanang tagsasango tayo amangan bayat ti kaadak dito Pinatakdara kiti napinta sa balay tapno agbali na komportable. Ngam agsublimat latta ijisigo da balay tayo. Maawatam latan ani Nanang manong. Tasan anay ruam iti na namaya pa nagbiag. Uray tupay kikam iti kwartana kat ipaydulin na latta kanya. Sa kalpasan na, mapanagisursur nga aglako iti gulay amulan na. Kat ipaglakwan na, isutigatang na iti masapsapul na. Na yan ni Nanang.
Kabalak mo tan nga ipaayan iti nanamaya panagbiag. Tanapintas kat nga rodan ti trabaho. Katuray mo't siyak manong. Permanente mo't ti trabaho. Isa pa saray ikak mo't ani nanang iti kwartana. Ngamay na, grabe lat pati kinaimpod na. Ola, pag tinulungan ta pag namayan ti panagbiag ni nanang ading ko. Taamo tamat ti ado a sakripisyo na idagad adal tapay lang. Wen manong. Nanang, naibaga ni Ruby kanyak adiyo kano kayat ti agnaed dito dakkalabalay. Ay na, Emerson anak ko. Amumut asaan anairuam ti bagik iti kastoy abalay. Ken maysa, jak kayat apanawan ti sigud abalay tayo. Ta isulaengen tinabati apakalaglagi pak iti daydi tatang mo. Wan angam amangan numarigatan kayo. Apay ko maamarigatan nak. Ket isumet ti nakairwaman ti bagik. Agkapsutak ngamin no agtugtugawak laeng. Saan akas ijay basit abalay. Anapalawlawan ti mula anateng. Ken mas masitas. Ado ti pakakumikuma kijay. Dito'y ngay. Awan mo't kukuha kanak ko. Wala nga ron nanang. Basta diyo ko maabuswan ti bagayo ha. Amangan numaipada kayo ti dadi tatang. Nabaybayan na ti salon at na gapo iti sobra a kinagagat na. Wen, didak pakadanagan anak ko. Ruby, inggatangak ni nanang iti agas pang maintenance na kas kada vitamins. Ni, nagadumot dagitan manong. Wen, tapno dala ta stock na. Napanana ka di. Katamo mo na. Adaman ng ijidaan na balay. Wala, siya akong timangipan ka na gito eh. Takitaag no kasano ti pamayan iti daan abalay. Kaparinovate ko langan. Day, adda ka magayam anak ko. Aglinong kayo pa'y nanang. Permiti darang ti init ang mga nagsakit kayo. Wen, nalpas kun tinaramid ko. Insimpak laeng dagiti mulak ang masetas. Nagadumot gaya man ti masetas yun dito eh. Kan, anong ti mula yung anatang diti paraangan nyo ah? Wen anak ko, dagita ti pakakumkumikumak. Amumot akas to'y ti pagaayat ko ngar arabitin. Sakon to ilako, numabalinan amay lako. Di kay unay agbambanog. Agin na kayo kidi. Sapay umadanin ti kasangay yo. Ha? Ay wun gayam. Dandani man nalipatak ti kasangay kon. Kasano, katila pa kakumkumikuman nyo nanang. Happy birthday, nanang! Ay naagyaman anak ko. Kinunakmet nga uray di kayon agsagana. Ngam nagadumelat tatiin luto yo. Nanang, sana mabalin nga awan sagana yo. Ta inawis mi amin agagayam ken karuba tayo. Agyaman aknukasta anak ko. Oh, adto ti regalok kada kayo, nanang. Relo. Ha? Ay nanginan sama da ito anak ko. Naggastos kayo pa'y laeng. Sana balian nangina, basta para kada kayo, nanang. Ay ito yung matirigalok nanang. Quintas. Tunay na ito eh. Iso nga iwanan nyo. Ay sus, nakaamamak ti agsuot iti kakasta. Nginginaan, amangan numapukaw ko. Sayang laeng. Ang umnupay kasta, agyaman nakada kayo, anak ko. Ni, papanan nyo, nanang. Mapanak ije palengke, anak. Kas iti sigod, inakmanen i-display dagiti lakok iti pwesto ti kumarek. Ay na, parparigatan nyo lati bagbagiyo iti kastangar aramidan nyo. Ay na anak ko, baybay andak ka dilaeng, ta-exercise kun daytoy. Alama pa na kon, tapno maipaibus ko dagiti lakok. Ni, apay nga kasta ti itsura, mabi? Jack, mabiro kan jay kwentas ko a paborito. Sapay nangina day jay. May sa day jay kadagiti kanginaan nga alahas ko. Kat pang berbero kan tangarod iti day tangay. Ha? Sapay naglawa daton mol. Nakaragragam kumangay. Imbag kumanohan lang nga ito tinapananta. Napantapay mo't ije paleng kitad tay. Jesus, sayang day jay.
Ala, unaan tangaron nga, biro kan idtoy mol. Ngamnawan, masapul nga agsublita ije palengke. May salang matiamok nga napananta ije. Sige yan ah. Adatan ito'y palengke. Anyat kita maid ta. Friend, nakita kong tineklis ko. Ha? Ayan na. Day tama no? Nakasuot di ta kasangsangom abakat. Mabigbig ko na unay. Iso day tatay kwentas anarigreg ko. Ha? Nay, anyat ibagbaga mon, ma'am. Ala, kasano ngay nga ada kumakanya na? Sika abakat, ikatam day ta insuot mo ak kwentas ko. Day ta jay narigreg ko. Nay, ma'am, kukwak day to'y akwentas. Ikan aglibak. Among ka di, numano ti presyo na day ta ak kwentas, ha? Ma'am, regalo ti anak ko day to'y kanyak. Imposible. Itikas ta alangam. Kabailan ti anak mo ti gumatang itikas ta kangina ak kwentas? Ha? Jackpot yan! Pudno ti kunak, ma'am. Di kay kumabot agpabasol latan Taawan mo't pamanaknak yaw anapidot ko day to'y. Ay, unmat nga agpaiso, abi. Amon bibiyang ko! Basta kwentas ko day ta, period! Ha? Mapantayo iti istasyon ti pulisya! Sir Pulis, day ta abakat, tinakaw na ti kwentas ko. Nagbatad, ta nakasuot pa'y lakan ko na. Ha? Mabit lang. Oh, daytoy sir. Daytoy dagiti ladawan ti kwentas ko ang nakasuot kanya. Sir, awan amok iti dayta. Saan agaputa bakit kayon? Kat saan kayon atutupan? Pilyon nyo, titak-takawan nyo. Baka mat nga minupod no nga regalo di anak na kanya na dayjay. Imposible ah. Makagatang ayang mo't ni anak na itikas jay kangina ang kwentas. Ay, pinanawan tamot tan ije police station jay bakat. Kat di na nga rod kayat nga itad ti kwentas. Ipatangken na a regalo ti anak na dayjay. Ha? Adun ti modos dagiti managdakdakis ita. Uray babakit no agkapoy-kapoy ka. Kabailan da ayalis ka lipuspos mo. Ngam saan nga agkuri kanyak dayjay. Ha? Bay amabalod tapno agnakam. Sige nga Roden, umunag kan itabalayo tag-awidak matan niya. Ha? Ala! Oh, apay? Anya nga data sumil sila pitabay ti dapan mo. Ha? Ala ka! Daitan sa madya kwentas mo nga birbiro kam. Ha? Uwan nga paiso. Kasano nga da dito eh? Ay na, kat siyempre ito'y tinakaragragam kasano nga yan dyan pinabasol mo nga bakat? Ay, mabainak matin nga agsubli dyan police station. Si kalaangan ti mangipalawag kadagi ti pulis. Makaamukan nga grason. Mabainak. Alan pang-asim. Nanang, apay nga da kayo dito eh. Anak ko, pinabasol dak iti awan kinapundon. Ibagbagada at inakaw ko to'y kwentas nga inregalo ni manong mo. Anya? Ayan tinangireklamo kada kayo. Kalaat matlata na pimanaw. Ay na. Ako iti, agkagkad daw iti pasensya. Gapo iti narami jay gayam ko. Ti panang pabasol na kanyayo. Ay, nabirukan nan jay necklace na. Kapadpada na ngamin data kwentasyo. Anya? Ayan ti gayam mo. Ape asan nga iso ti umagkid daw iti pasensya? Ape basta agpabasol latan itawan mat kinapudno na? Miss, pasensya kayon nga talaga. Mabain ka nung amin ti gayam ko nga agsublid toy. Mabalinta kayong madakaswan iti kasta nga narami jo. Basta agpabasol kayo latan. Ay, nasaanan anak ko. Diyak kaya tiriribok. Ay, sorry nga talaga, ma'am. Inawatan ni Emerson ti friend request ko, Yana. Unayin, hamo pa'y lagayam nga nalipatan da dya nga lalaki. Nagadupay ket din ati message ko ken Juana, nung di pa'y nag-reply.
Ngam ita, inaccept nan ti request ko. Katmayat, ano kasta? Kinig daw ko nga rod nga agkita kami. Ni, si kapay mo tinag first move. Inuray mo kumamat nga iso, ah. Kaanon tupay nga inurayak. Nagbayag tupay nga agsin ka dagiti message ko. Daytan tukat ag first movean. Papa na Manong, nakapulas ka mat. Adda sarakak, may sa agayan. Ibagam tulatan kanina ng harimuarak. O sige Manong. Ay, adaman na ijay old house. Ijay langan tayuyang na Manong. Saanan ang mapmapan ijay palengke. Tanadidigran sa itinapasamag kan kwa na. Ipapawit na langan dagiti lako na anateng. Rumbang lahi nga saan na mapanijay. Taamangan na maulit tinapasamak. Ola, pagkibagam tulangan na rin muarak nung sa pulanak, ading ko. Hi. Sorry naladawak samat na. Nabayag ka din? Okay lang. Awan anyaman na. Kasangsangput ko matlaunay. O ala, agtugaw ta. Agorder akong iti kananta. Anyat kayat mo gayam nga orderan? O agpili kan di menu? Kompormen. Sikat ni makaam mo. Jakon kayat tagpalpalikaw, Emerson. Saan ko siguro apakababalawan? Yung ibagak tipod no amarikrik na. Ha? Marikrik nam nga. Agayatak namin ken ka. Kres ka pala iti damo ang nakita ka. Ha? Sika, awan ka diti panagayat mo kanya, Emerson? Napintasak man Dita pala agam ammo unay. Agayat kan kanyak. Makulkulapan lang ti panunot mo, Abi. Saan? Pudpud no dayto amarikrik na. Talagang agayatak kan ka. Abi, Oh, anya nga Adda ka di matrik ng kanya? naidumdumamat day ti ababae. Isumat tan ti agaram. Manumat ti kastoy. Oo, kitaan nakmatlatan, Emerson. Marunawak iti kastaki na pigkat ti panagkitam kanya. Hola, ituloy takit di ti mangan, tani. Kagudwa palat na ibusta. Ay, sorry yana Saan pa ilang ang matuloy ti pagnata ita? Inawagak ngamin itay ni Emerson, kat imbagak ayam amunak iti pamilya na. Kat imanugot. Agalanganan, ngam, pinilit ko. Iso anagwan matlaang. Ay na, excited ang sika. Meeting the family stage kamitan kin ni Emerson. Panagkunam ka di, kat mayat ti kastoy asuot ko. Ay na, nagkiting unay datang palda. Anya mat datang palda ngay. Tumanawan ti saan nga rumbang nga tumanaw. Agpalda kalangan itinagay-gayad. May mayat pay. Anya? Kasla akla mabagbakal, no kasta ti pagbadok. Oray saanan. Abi, iso ni nanang ko. Nanang, isumat niya Abi. Gayam ko iti social media. Da kayo, nana? Agmano Ala anak ko, da kayo latan ti agsasango. Mabainak ang makisango kan kuana. Ne, apay mata natin makdar kayo, nanang. At dapay ngamin aramidak ijerwar. Da kayon tagsasarita. Emerson, sumurot ka no madamdam akanyak di tarwar anak ko. Wala nang. Nagpaot mati pa nagsarita yung kininanang mo, Emerson. Abi, Emerson, diyak makapagbayag dito Kadapay gayam lakad ko. sige. Agawid kan Abi. Kat di kan agsubsubli dito iti uray kaanuman. Abi ka di, Emerson. Pasensya ka ha. Ngam dayto yan ti maudi ayo umay mo dito balay. Nagsakitan day tanga ibagbagan, Emerson. Mas doble ang sakit tinarik nami. Idi makita mingag sang sangit ti inami gapukin ka. Kat aging gaita. Kasla na trauma iti napasamakin ko na. Ti panang pabasol mo ken kuana iti saan namot nga inaramid.
Ha? Kwa, pakawanan ako mo. Jak amo nga inamdayam ni nanay. Ladingitan, ngamjak kayat ni makisiningad itikasken ka, abi. Iso apong manaw kan. Yan, Hangkan nga agsangit, abi. nagsakit nga minti barukong ko. Nabay na nakiti gusto. Katanya nga ron ngay. Aklo namlatan ada nga gasat mo. Leksyon kanyam data. Agbalbaliw ka nga minan. Tanangam ti pa nagsasaom. Hangka nga basta mang pasakit iti padam nga tao. Yan. Di bale, ta adu pa'y ti lalaki ita. Basta agbalbaliw kan adu ti mairitok kanyam. Nasisingpat nga lalaki. Yaya Belen, maanusam ka di pa'y tagpay kas babaunan dito balay. Akawan napigsaak pa'y mo't, Ma'am Abi. Mabaling ka di adida kun awagan iti ma'am. Abi ko nayo kumalatan kanya, please. Ako, sikat ti makaam mo, Abi. Pasensyaan da ko ma, no ado tinagbasulak kada kayo. Sorry iti nasakit ang panagsasaon. Ngam ikarigatak ti agbalbaliw, yaya. Ikarik abaliwa kung tinagmading ugalit. Promise, yaya. Saan kayo nabukawan? Agsingsing puwet ako niya, ya Belen. Kat agyaman na, tauray kas di ti kinauyong ko idi kada kayo. Saan da ka pinampanawan? Da kayo lang ti babaunan abim mayag dito'y balay. Ay na, agyaman akabalasang ko. Tanakamiris kamatlaangan. Kat ikarik man, sa anak ka pumanaw dito'y, aginggat ka ba ilakpay tagtrabaho. Biyag, di tao. Ayan nga'y tinyawid mo amakan. Sa nga kilo abagas lang kinagatang ko tatang. Na, awan masida. Saan ako naging matang? 50 pesos lang amin tibayad tilatak and bote ngayon lako. Ay unay ay. Alya nga raw, tisidan ta ita. Ano ti parya di ta paraangan tatang. Iso pa lang tisidan tayo Sa nabalay, tadabagas tayo. Inton bigat. Sa paam ti agrieng, tapno makaraman tamot itinaimas amasidaa. No kasapulan nga agdakaw ka, aramidam. No api nga may napimanaw ka iti construction na pagtrabahuam. Diyak kaya't agdakaw tatang. Kan nalpas matan ti balay nga aramidan ni. Sa nabalay, tada ipaaramid ni Nana Yolanda kanya kinton bigat. Isupay ti itid na tangdan ko. Ang mga mat no manula ang tiitid da atangdan mau. Saan damot ket ako ripot atatang? Basta sigurado nga damayawid mo amakan. Tano awan, dakas ka kanyak. Nagsapa kamot nga imay sandar baraw. Awanin aramida ki di balay, Nana. Mala, umay katamangan kapay. Kalkalpas kulaan nangan. Saan, Nana? Inton tanggal daw langin. Umay kakit din. Amok adi ka manen namigat. Sa dotumo jay amam. Imbes nga iso ti agtrabaho. Saan? Tasi kamot ti baunan na amanggod. Kabalak mat ket din ti agtrabaho, Nana. Ijay ko mapagadalan ti rumpeng nga ayan mo, baro. Sana mabalin, Nana. No agadalak, awan ka nun mi. Ay, uray kayat katulungan. Awan ti maaramidak. Tagpapada tayo mo't amamirmiraot. Nalpasan ti pinakabiti yo kanyak, Nana. Agyaman aksander. Adto'y titangdan mo, baro. Ha? Sobra mo tiyaw awat yo. Awatom kit din. Agyaman ak ngarod, Nana. Uray sandak akabagyan kat nasayaat kayo kanyak. Gaputa maasyan kami iti kasasaad mo. Sika tinakakaasing agtrab-trabaho para itinabisyo nga amam.
nagdakulan a karne, ngam saan mo't ngagtrabaho. Nasakit ka nung amin tibagbagina, nana. Kasano adi ag sakit, kat nakailad mo't ngami na kanayon. Awan exercise na. Ag sakitan gapo iti kaiidda na. Lasaya at mat, taging matang kay ti masida. Manungay, tinabate iti tangdan mau. Basit langin tatang. Ikanak man nga raw. Kunak apagpuunak tinabate a kwarta. Taagang katak ko may tinatang nga isursur ko. Ited mo ti kwarta kanya kung ano kayat mo manan ti makaraman. Tatang, di na kumamanan kabilan Maasi kayo kumakanya. Lodi mo kayat ti madangran. Ited mo adagaw ti daw gawata. Amang ano'y gatang iti arak. Sayang ti kwarta tatang. Lita. Talaga sakti karkarita ma. Tatang, ibatanda masaksak tanak. Sige, itot ko tinabatbati at tangdan ka Nabartek ka manen, Fidel. Sigurado nga inalam manen ijay anak mo ti imbartek mo. Kahit, ano ko matibibiyang mao? Amom amarigregatan jay anak mo ngagtrab-trabaho. Igatang mo pa'y laeng mo't iti arak ti alalaem akwarta kenkwana. Talaga man nakibiyang ka niya. Maasyanak ngamin iti anak mo. Di na ma-enjoy ti kinaubing na. Tanasapa mo't a pinagtrabaho. Awan bibiyang iyo, itinita. Saan kayo pakibibiyangan? Sama pa rin ka rin. Di na kami met pakibiyangan. Agpakaama ka kuma iti anak mo, Fidel. Saan ang ubing ni Sander? Sasak mutan ti pagserbiyan na. Anyan, di ka lamaasyan iti anak mo. Si kakit di kumaat agtrabaho para kenkwana. Taubing paikat nga raw. Awan bibiyak mo kunak man. Di mo pakibiyangan ti biyag may. Tilang biyag yaw ti pakibiyam. Ayan nga sinaglakwam. Nalayo mo't nang dumatangdan ko, hindi napalabas ngal daw tatang. Sa nga gasutlangan kinagbatikan niya. Ited mo ta sa nga gasaot tad nagatangag. Ni, sana mabalin na tatang. No ited ko ti kakaisuna akwartak kada kayo. Awanan nagbatikan niya ka. Agbilang akiti talaw. Tano di nagtungpalan, kasi ka manan kanya. May siya. Tatang. Dua! Apay kanya kasta kayo kanya. Kanayan lang ang tangarandak nga uri awan dagos nga aramidak. Awanan tado pa yasaw. Itad maun tikid kidawat. Ay una yun ti kasta alangam, Sander. Anyat napasamak aya. Kinabilnak man ni tatang nana. Inala na pa'y ti kakaisura akwartak. Anya, ay talaga atay jay nga amam. Irresponsable lang nga rudan, violente pa'y. Agtalawak langan nana. Amang ano nakarkaro pa'y tiramida ni tatang kanyak. No, jak pala pumanaw iti poder na. Mapanak iti lugar asaan nga mo ni tatang. Tapno saan nak amasurutan? Sumrag ka pa'y nga rod, tamangan ka. Saan nana? Namamuan ni tatang apimanawak. Sigurado asapulan nak na dyan. Tulungan dak kumanana. Amangan na daam mo ya pangisirkan kanya kiti trabaho. Ala, taawag ak ti anak ti kumarek nga adda restaurant na ijay syudad. Tanukas ka sano, mapan ka ijay. Kuyugan ka, Sander. Pangaasim tatulungam ni Sander, sindi balasang ko. Kasanon nga no makaswana kiti kidnapping, Ninang. Saan mo't siguro balasang ko? Awan mo't lati pakibiyangan ti amana kenkwana. Kaasila ang iti puter ti amana. Kita ti langana. Nakaro ti donor anasagrak na. Takanayon akabilan ti amana. No awan ti mayawat na akwarta. Nalang arod. Agyan dito yun ni Sander, Ninang. Agyaman akbalasang ko. Si kangarudan ti makaamukan ko ana. Nairuam mo't kit di iti trabaho. Tainyub ubing na ti kasta. Wen, Ninang. Siya kunti makamukan ko na.
Adda ka din ni Sander diti balayaw? Ay awan mat. Saan nga imay dito eh? Apay aya. Andat oras ang di matlagawid ay. Amangan mat no nagtalawan. Sa rino ko matipapanan na nga ay. Amangan mait no ilim-limang yaw. Kas makita mat, awan dito'y balay. Basit to'y balay me. Awan ti paglemangan na no bilang laang. Siguraduan nyo lang agsasao kayo ti punaw. Tano maamwak nga ilim-limang yaw. Delikado kayo kanyak. Maanusam nga tatiag trabaho dito restaurant, Sander? Sana ka napili ti trabaho, ma'am. Na inyong ubing ko ti trabaho. Nairwama kon. Nalangarod. Ni manong mo a George ti mangisuro kadagiti rumbang aramidam, wan? Nanya ti ibagana, iso ti aramidam. Magyamanak, ma'am. Awan pagdanagam, tanasingput dagiti agbalin na katrabahwam. Managisam dagijay. Angam na daparikot, di ka kumagbabain amang ibaga kanya, wan? Uwan, ma'am. Makatawanan na libre ti panagdaad ko rito eh. Panagkunak at panawanan tapno agabangak, ma'am. Mababainak kaminan kada kayo kani sir. Addan aya kwartam. Kabailamon aya tagbayad iti abang. At damat ang basit ngornong ko, ma'am. At nakita ka boarding house iti asidag tayo. Nalakalang ti abang. Akat sikaan na niya ti desisyon mo. Tinapatag, sana maapektaran ti trabaho. Uwan, ma'am. Akihaman ako unay. No, sana ka po kada kayo. Amang ano aging gayta kat agrigriga taklat tayo di lugar mi. Ngala, ay uwang gayam. Kumusta matan nga dya, ma'am? Diyak mo, ma'am. Nabayag matin nga awan damag ko may papankin ko na. Awan nga min cellphone na. Apay, awan ka di planom amang sarungkar kan kwa na? Napalubusan na nga bakasyon, ma'am. Agawid akten na kumustahan ni tatang ko. O sige, agawid ka. Taikan kay ti sumagmamano nga aldaw apa nagbakasyon mo, Sander. Kumusta kayong tatang? Naimbag man ta nagpakita kapailaan. Unak nunatay kan. Pasensya kayo no nagtalawa kiday. Adda nga ng trabaho kita tatang. Ijay syudad tatang. Adda ng tulong kanya. Adda mo't gaya mong trabaho. Ngam apay adi ka agpaw iti kwarta. Inurnong ko nga minti sweldok tatang. Lukas tang around. Ikanak iti kwarta. Napayag adinak inikan iti kwarta. Isa bumawi ka ita. Awan gayam nagbaliwan na. Rupat kwarta nga aging gaita. Talaga adinak pagan ano. Dinak pa'y kumustahin. Apay aming mingan nak. Mangtad ka kidlay iti kwarta. Tadapay papanak no madamdama. Awan gayam. No agsubli ka iti pagtrab-trabahwam. Di mo liplipatan ti agpaw-8 iti kwarta kanya ka. Masapaw, lapinula na pawitan na. Kumusta kayo, Nana Yolanda? Nasaya at latanak kong. Kaano pa'y anagawid ka? Hindi kalman lang, Nana. Nasaya at man, tanalagip mo asarungkaran ti amam. Wala na. Iso na lang, nawan nagbaliwan na. Kwarta latta ti aday ti panunot na. Anya? Ay, ala. Ikararag tayo latta. Asapay la kumata malawlawagan ti panunot na. Katagbalbaliw matan. Mabalin ti dumawat iti makan nakong. Mabisbisinak namin. Ha? Nabit lang, Nana. Tayalaan kayo. Amangan no agungot tibus mo. Umtan na ka. Saan? Ta i-charge ko kanya. Pitod ko akanan nyo, Nana. Mabit lang. At yun, Nana. Ado ti bakan ti atugawan. Agtugaw kayo. Tapno makapangan kayo na sayaan. Saanon? Mga naklaangan ijerwal. Ha?
Nakakaasimot dahil dyan. Nagrugit ti kawas na. Kasla dapay kurkurang na. Nasaya at mad, ti pan nakisarita na. Ayan nga ta ti pamilya na. Apay nga inlistan pa ang tikinan mo, Sander. Di mo't imbagakkan ka free meal kayo. Bayarak dahi ta pare, ti babae nga agsubli-subli dito yung restaurant yo, madam. Ah? Sino a babae? Tay kanayon nga daawit na sa ako, ma'am. Jay kasla pangurangan? Wan, ma'am. Ngam amo na mati bagbaga na. Iso na lang, takilaat nga katawan o maminsan. Agkan-kanta pa iti sangwanan ti restaurant no daduma. Ala, di mo latan bayadan dagito, Yuan. Sana bale, intad mo matitag ka sa pulan. Amangan no malugi kayo mat, ma'am. Saan? Masukatan to itadado. O yaman naklaunay, ma'am. Niya po Diyos ti mang subalit iti kinaing bagyo. Sumit nga na. Itay pa yan nakitag nagtugtugaw kayo dito sangot ti restaurant. At ka di orayin nyo? Si ka ni Philip, saan? Ha? Saan na Philip tinagan ko na? Siyak ni Sander. Nay, pagsangit kayo matay. Nabayaga panahon na sinapsapol ka, Philip. Amo kasi ka dayta. Ha? Karuprupan ni Philip ko. Aywan, ayan ka diti balayo. Awan balay ko. Delikado no tila pagturturungan nyo. Abangan na niya pa ti mapasamak ka na kayo. No kaya't yu, makiawid kayo pala kanyak. Ha? Agpaiso, Philip. Zander, tinagan ko na. Di nakmanlukon, Philip. Sige, agawid tangarudon, Philip. Bado kan ulas gayam ti linaon ti sako yun na. Anya pa yung nga dagito inkarkargayo dito eh. Ha? Ladawan mo tayo nakasupot. Ladawan ti anak ko dayta, idi ubing pay. Kita karuprupam ni Philip ko. Karup-rupak nga paso ti ubing iti ladawan na ituldulin na. At lakas ti ladawan ko iti balay. Ma'am, agkidawak ko may ti pabor. No, mabalin. Anya day ta, Sander? No, mabalin ti bumali, ma'am. Akawan na. Pangusarami ti kwarta ay barok. Kaya't ko tulungan ni Nana Lerma. Ipakita ko may ti doktor, tapno aglimbong ti panunot na. Kit makasaritak anay bag. Ti pangurangan nga gis-istambay dito sango ti restaurant? Mabit lang tada ipakita kada kayo. Oh, nati ma'am. Ne, akin ladawan dita. Nakita iti sako ni Nana Lerma. Agure ka. Kasla kaing iingas mamut day taday ti ladawan. Tsak maawatan tiriknak, ma'am. Sabali tiriknak iti dahi ti apapai. Kasla naglagan tiriknak ken kuana. Di mo't kunam apim mo sayan ti inam? Uwan, ma'am. Kakastamat ti imbaga ti amak. O sige, tumulong ak iti magastos para iti pan nakapaagas na, Sander. Saan? Diyak kay ti sumrak dita. Awan basol ko. Awan inaramid ko adakas. Di kay mandanagan tas sa napagbaludan ti makit-kita yun, Nana. Hospital na ita. Nas ka na may pa-check up kayo. Iti kasta, agimbag kayo. Awan sakit ko. Di yung kadi kaya't makita ti anak yo. Ha? Ni Philip ko? Wen, no agimbag kayo. Pa-check ang masakulan yun ton ti anak yo. Kat kumustan nga ni Lerma? Anda ka di mo ilan nagbaliwan na, Sander? Amo na matang tiraramidan na, ma'am.
Sa anakas idi, akal lahat ngagsangit. Intun kwan, agkatawa. Ay ka, nasayaat nga rod, ano kasta? Ay na, sapay la ko mga rod, tatuloy-tuluyan ti panagimbag na. Pasensya kayo, nana. Narabya na kasi mangpad. Nag-overtime kami di restaurant. Philip, anak ko. Ha? Nana? Anak ko. Sika ngagpaiso da ita. Amo kasi kati anak ko. Sana nagbaliw ti rupam. Eh, sigun iti amak. Nabayagan ana tayo ti inak. Iso nga imposible dahi nga ibagbagayo. Sika ti anak ko. Sika ni Philip. Ingatom ti imam ta kita ti kilikilim. Ha? Apay nana? At dabalat mo iti kanawan a kilikilim. Dahito ti pagilasinak kan ka anak ko. Ha? Apay nga mo yung adabalat ko iti kilikili. No kasta. Sika talaga tinabayagan na samsapulag nga anak ko. Sika. Nana? Mabiit man lang. Talaga ka di anaimbagan kayon? Nagsubling ti limbong ti panunot yo? Uwan anak ko. Iso ang malagip ko ti balat iti kilikilim. Sika ti anak ko. Anya? No kunayo na tayo ti amak. Asino nga ni tatang Fidel iti biyag ko? Nabayagan apim mo sa iti amam gapo iti aksidente. Adda nang itaray kan ka idi ubing kapay. Adda ta idi ijay ilimi. Kat kalaat nga adda nang itaray kan ka. Kat nagpardas nga madayo. Impanawagan kapay idi iti radyo. Ngam saan kalataan na sarakan. Kat sipod na pukaw kayo adwa iti biyag ko. Kimapuyak. Kat napukawanak iti namnama. Aging gana pukaw ko ti limbong ti panunot ko. Anya? Oh, anya na pa nakairan ron, Ana. Talaga siguro ngayon turong ti Apo ti panagsarak tayo, Nana. Ay na. Nagalas manan ti tagtagainap ko. Oh, papayakas tao'y. Kasla may palagip tinapasama kiti kalabas. Ti panang kidnap ko ilay kani Sander. Oh, kanayon na nakastoy. Riribok nak ti konsensyak. Ang awid ko man ni Sander. Kakayat konti agpudnok ang kuwana. Bareng sardengan na konti konsensyak asid sideran. Ay, agyaman ak na nagawid kan Sander. Asino ta kaduham? Isuti inak tatang. Nukas na. Sikatin ang kidnap iti anak ko. Tinasaya at sumber kayaw. Umay kayaw ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ano ti kayat ko nga ibaga ka na kayaw. Pakawanan rak no naaramid ko ti kastyay. Di ako naglibak. Tanabayagan na sidsidiran nak ti konsensya. Gapoy ti naramid ko. Isa pakawanan na ko Makasta, puno asaan ada kayo ti amak, tatang? Saan, Sander? Why, gusto ti ko na ti inam. Iso ti inam. Tore kas di ti kabayag tinapalabas. Mabigbig ko to'y inam. Tatidak kalasiding na iti agung na ti pagilasinak kan kuana. Anya, pinaramid ko ti kasjay. Saan kami ang makaanak iti asawak. Siya tiyan na diferensyana.
Kaya't may ti maaddaan iti anak iti asawa. Anong nagsanggasat na nasapa pimusay na di asawa gapoy ti sakit. Pagkawanan naksander, no nagbalinak ang naulpit kan kailay. Manipod na tayo ngamin ti asawa. Kaslawanan kanas kong agbibiyag. Kasla kagurak amin at tao iti aglawlaw ko. Kat sikati nagipapasak iti sakit tinakam ko. Pagkawanan na ko ba? Agparinto mga iti sangwanam ngagkidaw iti pamakawaan. Kastamot kan kakapsat. Pagkawanan na ko ba? Sikat ag desisyon, sandal. No idarumta ni Fidel kapo iti inaramid na. Weno anya. No siya klamay sa nanang. Uray saan siguro. Nariknak mat ninalaw sa panagbabawi na. Anak ko. Ken uray na ulpit kanyak idi ni Tata Fidel. At least, adda nadakkelak nga amak nga uray kaskasano. Ngam inululpitan na kaitikan labas. Linipat kong lagi din nanang. Impatag ko lat tamat ni Tata Fidel nga uray na ulpit kanya. Imbilang ko lat taapod no nga amak. Tay sukat nga rin kinadakkelak. Kaasim at mapaibalod tayo. Lakayon. Nagsaya at ipanagpuspos sa manak ko. Agyaman na, tadimakkel ka na sayaan. Nga uray kas jay ti kinaulpit day ja Fidel kan ka. Kat itatanag kitatan. Bumawi akan ka. Sulnitak ti adwa nagkurang akan ka, anak ko. Patpatgan ka unay, anak. Ipatpatag kayo mo, nanang ko.